Igama kuphaka isibongo kanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uphakude kwayini phela mncane fuqa fuqimiza abafakazana ngothalota labetshise ithuluza ngahambe ngelifica ensimini bathi uxamba uxakile kuzoshuba kusangenzela amayini ngumafavu ke njeke ngabane ngonogodo bhatha ayikhulule kuvuka amakhanda khanda amadoda awusuka nini inyoke namakhanda amabili elisithatha lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje abangibizi king for nothing ngabe kuyadlalwa wena onyanyayo fuck off. Sanibonani alikho ke la ngafike emadoda namhlanje ulosithathu ya ulosithathu lo dumo sithi woza Wednesday losithathu namhlanje losithathu ngampela futhi lo langa ngempela losithathu sanibonani basho bangena madoda ngithi molweni sanibonani ayike namhlanje ngikhona I'm in a relaxed mood and ngizozikhulumela nabathandiweyo ngizoyikhulumela nabedlozi ngizozikhulumela nabethongo ngizozikhulumela nabankulunkulu uyabona nje kumnandi nje kudelile sengikhona ke manje madoda igama ngubhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini. Ngilexela number 44 Rocky Ridge Road ila uzongithola khona number 44 Rocky Ridge mawuthanda you go straight to Google Map and Google me and Google my address. King Bhaka, that is my name. Hayi ngikhona ngithanda ure ngithanda kakhulu ukubone makuthiwa hey ngaze ngabathanda abantu ngiyabona impela ukuthi hayi bayangena nami I am very much happy for you ladies and gentlemen. Yeah, I am 156 157 159 160 167 ya kuyangena nje impela. Tshela umngani wakho naye tshela umngani wabo ukuthuka umkhuphula kuthiwa siyamkhuphula uthe wemindlozi King Bhaka usekada ngangithembisile namhlanje ngizokhuluma ngendaba yomculi owathathwa inyanga phecelezi sakuthwebula like abambiza ngomasoka aluvalo uyini umasoka novalo noma umasoka aluvalo I don't know but khona lakho nje uvalo likhona lona into ekhona nje somewhere uvalo into ekhona ukuthi uvalo uthini makuthiweni but into ekhona nje uvalo yabo into ekhona nje uvalo yabo. Right, sihlelile kumnandi. Skis. Angilalike namhlanje ngizohamba kuze kuse madoda. Bazobona abanye imoto zilandelana ukuthi pheshe. Mawungibonile ngidlule egarage ongakulona cha namhlanje ngiyasebenza namhlanje. Hayi ngiyasebenza namhlanje. Mawungibonile nje ukuthi pheshe. Hayi ngisebenza ngampela namhlanje. Silawula imimoya. Siqaqo kuboshiwe. Singqongqoza la kuvalwe khona mangavulwa siyangena. Ngakhuluma futhi ngathi ngifuna ukukhuluma ngodaba luka DJ Sibuma nokukotela ihlahla. Bathi abantu sifuna ukuyizwa ukuthi awu zikotelelwani ihlahla no. Awu madoda. Ya ezibhlungu ke zithi akekho omndeni kaMasoka luvalo ke wangithinta. Econfirm kodwa ifikile imessage basaba ukungithinta. Ngoba yini indaba phela ngiphethe amaqiniso nje la. Phela kwesinye isikhathi iqiniso liyababa. Kwesinye isikhathi limnandi. Ngiphethe lona. Ngibonge kakhulu bandla kulaba esebethengile umakhandakanda amafutha okunqoba makhandakanda oil. Ngiyayizwa ama comment enu ngiyabona futhi ama message azayo cha phela mawuthatha umakhandakanda konke engicela icacise kubantu. Mawuthatha makhandakanda angikuthwalisi sizwana kodwa futhi ngeke mina ukhiphe u6000 uthenga amafutha ami bese uwathengile bese ingenzeki into engajwayelekile sengiphendula ninake enithema kwenzeka into engajwayelekile nathuka awukwazi ukukhipha u6000 uthenga amafutha bese kuyafana nje mangabe ngithe lamafutha lawa azokusiza ngabe sengithi lamafutha lawa mawuwathathile unawo umfula ngakini unawo intaba unawo yini useduze nolwandle ngathi kuzoqinisekisa ukuthi mawuwathatha jika nawo olwandle bese ngiyakuchazela ufike wenzeni nawo olwandle ngakutshela futhi ngathi mangabe usuwathathile luthathe ulwandle ngo5 liter ugoduke nalo
ngakutshela futhi ukuthi mawusu wasebenzisa uwagcoba la phezulu ngoba isikhonkwane somuntu wonke umuntu ophilayo isikhonkwane sakhe sila ngoba into elawula umzimba yonke into ila umuntu ulawulwa la ikhompyutha yomuntu ila yabo umuntu bengabe econfusewa noma ehlanyiswa noma edidiswa noma enqotshwa kunqotshwa la ila mangabe usemncane kuyanyakaza la okukhombisa ukuthi kunemfihlakalo ela kunegate ela yabo ingakho mawudlala induku ungavumi ukudlala induku ushawe la ingakho umuntu bengabe ekudlala induku wakushaya umlenze akulona ipoint elikhulu wakushaya umzimba lelikhulu ipoint kodwa umuntu mayekushaya ikhanda ngenduku idlalwa ipoint elikhulu kushaya ikhanda lomuntu ngoba ushaya la control khona umuntu uma ngabe kuwasebenzisa amafutha ukhumbule senza ngamafutha ngayichaza lento amafutha aphakamisa idlozi lakho umuntu wonke unalo idlozi wena odlala abantu bathi idlozi lakho lingaphandle kodwa wena usendlini idlozi lihamba nawe uma ungena endlini mawuphuma bese kuthi ngezimpi mfethu obhekene nazo uyabona izimpi ozilwayo mhlawumbe izimpi zilwa nabomndeni mhlawumbe izimpi zilwa nomakhelwane mhlawumbe izimpi zilwa nengane yakho izimpi zilwa nesithandwa sakho bese kuthi izimpi zilwa nabathakathi ngenkathi abathakathi bekuthakatha abathakathi wena bathakathi idlozi lakho ngoba wena ufanishina kamnandi kanje ingenxa yamandla edlozi lakho mangabe uqedwa amandla kumele kuqedwe idlozi lakho mawufuna izingane zalekhaya zihlupheke qeda amandla kababa wazo noma wazo zizohlupheka izingane zohlupheke mawufuna izingane isale zingenamuzi hlukumeza ubaba nomama dlela ubaba nomama umuzi izingane zokugaxela mawufuna umuntu ahlupheke hlukumeza idlozi lakhe mawufuna umuntu abuyelwa amandla phakamisa idlozi lamuntu ngoba idlozi liba ready ukulwela zonke izimpi kodwa mase kuthi impi obhekene nayo yomndeni bese yenza idlozi lihlukana phakathi ukhumbuleke umuntu kunedalwa ezibekiwe ukuthi zihamba nawe kube nedalwa ezibekiwe ukuthi zigade ikhaya kube nedalwa ezibekile ukuthi ziyakumela emsebenzini zinqobela izimpi emsebenzini kube nedalwa ezibekile ukuthi zigadele imoto yabo so lezi egade ikhaya makunomsindo ekhaya zihlukana phakathi mayihlukana phakathi zigcine zidifitheka mayidifitheka ziyalwa kodwa kugcine nalezo hamba nazo zigcine ihlula ngoba azenayo ibackup esekhaya ingakho umsindo phakathi kwegceke ungafuneki mfowethu mawuthandana nomuntu okubangisa umsindo ekhaya lakho noma ngakuthiwa muhle kanjani fokofo kuleyo muntu umuntu okulwisayo emzini wobaba mkhulu bakho noma kuthiwa leyo muntu ufunde kangakanani fokofo kuleyo muntu ngoba ukulwa kuletha inkinga ukulwa kuhlukumeza izingane ukulwa kuhlukumeza idalwa sewulula uqedile udingani manje udinga amafutha mfowethu bengabe nilwa nomuntu akulona ihlazo ukuhlukana nomuntu bengabe ehluleka ukuthobela lona ihlazo ngoba kusiza umuntu uhlale naye lokunilwa njalo ugcina umbulala afe wena bese uyaboshwa ukuhlukana nje akulona ihlazo ngisho umongameli bakhona abantu abahlukana nabo ngisho inyanga bakhona abantu ezahlukana nabo ngisho nami King Bhaka ukhona umuntu engangahlukana naye so wena kutetebelana ukuhlukana uzutetema uzukhala impela ukhalelani ngishiyiwe hayi foko ofu isidididi man ukuhlukana into engafanele yenzeke enza noma yini ongayenza ukuze kube nani kube nokuthula ekhaya kube nokuthula ekhaya uma ngekho ukuthula into yokuqala kumele yenzeke ukuthula uma ukuthula kuphoqa ukuthi ihlukane umuntu okubangisa umsindo let it be as long as bengabe kube nokuthula yabo ngoba lento yomsindo iyenza thina sigcine sisebenza kabuhlungu buka manje siphakamisa amadlozi amanye acindezelwe kwesisikhathi uthakathwa umuntu okade uthandana naye useyakunyisa manje ngomuthi mhlambe wamzalisa ngisho ingane okunyisa nengane yakho nayo akunyise akuthakathwe unyenyi wawumthanda lo muntu nigonane alala bheke phezulu kugqihwe kuze kuse kodwa namhlanje kwenzakalani ukukhuluma umhlaba wonke uthawu isidididi thina sizokulwela manje thina sizophakamisa ngisupporta wena ongibuka njengamanje uyathanda uyamdinga makhanda so bese ngicela laba abathukayo mfowethu uba ngayichaza lento ngathi owami makhanda nginedamu mina
ikhulu futhi yelami kunendle sedamini nizoyibona ngomhla ka30 October bengabe senifika le kulomcimbi omkhulu wenkomo enguhlabayo engiyihlabayo ngenzela nina lapha ya edamini yabo ngihlaba inkomo kube khona ngisho inyama yobithengwe ngisho etolo kuthengwe ngisho chicken yonke into yobi fresh ngifuna ukunijabulisa ngendlela yazi nijatshuliswe ngayo alright lendlu lele edamini uhlala lapho umakhandakhanda futhi umakhandakhanda nedlozi lamanzi kuyahambisana yini ngilithanda idlozi lamanzi idlozi lamanzi liclean ngoba liyageza uyabona uma ungena ebhavini ugeza usuke usebenzisa idlozi lamanzi lapho uyageza ukuze ube clean idlozi lamanzi liyagezana idlozi lamanzi alizwani nemithi enokungcola idlozi lamanzi alizwani nendlela zobumnyama so umakhandakhanda uconnectwe nedlozi lamanzi so ukhona kubhuti la uze wasend message ngizoqala ngibuza imvumo ngingayiposta le message angithumelele yona uyawuthenga umakhandakhanda uthengile useyaphupha noma kwenzeka something like that nje ukuthi enephupho phakathi ukuthi umuzi wakhe wonke usunkanku amanzi useyafona ke yena King Bhaka yini ngithe kumakhandakhanda qeda umuzi wami ngiphuphe noma kuphuphwe unkanku amanzi I'm not sure ukuthi kuphuphe yena or kuphuphe umuntu wakubo okodwa khona endlini yini umuzi wami unkanku amanzi ngithi mina lawo manzi lawo ke iwona kukhombisa ukuthi njengamanje into zakho zingcwele baba lamanzi wona kukhombisayo ukuthi whoever mthakathi whoever sidididi ozama ukuhlasela uzoqhwila kulamanzi nawe ngisho ngathi uthi uyahlasela umuntu uthi uyafika umuzi unkanku amanzi ngeke usaqhubeka mfethu ngeke usaqhubeka uyathanda ukuthanda any level kodwa lokho kwenzeke ngoba enomakhandakhanda and njengoba unkanku amanzi uyakhonjiswa ukuthi izitha zakho ngeke isafika into enhle ezofika manje idlozi elihle idlozi lamanzi idlozi labantu bakini abakuzala ngempela yabo so mina namanje ngimile ngiyagaranta ngithi umakhandakhanda uma ngabe ungilalelile waya olwandle wageza wawuthatha wawuhlikihla ukhakhayini wawuthatha wawuhlikihla ebusweni yiwayi ubuso ingoba i-identity yomuntu ubuso wawuthatha wawuthi ezandleni yini ezandleni ingoba imali ithathwa ngesandla kubalekile ukuthi ushaye la ushaye la ushaye la omningi ngizokuchazela bese sihleli phansi awuthenga umakhandakhanda engathi uthenga insipho mawuthenga sihlala phansi sikhulume ngawo kuqala sivumelane ngibonge nani bandle Cape Town enifike lana dela yonke into nawuthatha umakhandakhanda nabe seninginika ireport ukuthi umama bese eqiqe inyanga eqiqe bonke abantu evele evuvukalelwe isisu kodwa nithe senutholile umama kuvele kwakhuluma isidalwa kuyena sasho ukuthi besihlukunyezwe yini akatshelwanga yimina kukhulume isidalwa ubabelalele sasho ukuthi yonke leminyaka yini ebiyenza ishayisa imoto yini ebiyenza hayi ukuthi wonke umuntu kuzoba njalo kuya ngokuthi wena inkinga zakho zingakuphi bese ufika ukulwela impi yakho makhandakhanda wena ungakawutholi kwakho lokho 0798130260 ningibekezelele bandla ngequeue yase office iningana ngoba yini umthamo wami ngusebenzayo umningana kwanamhlanje ngiyosebenza abanye kusasa kube ngisebenza abanye labe ngiyobasebenza bathi umakhandakhanda baphinda basebefuna ngibasebenze eceleni separate basebekhokha baseceleni so ngizohamba kuze kuseke mina ngilala angilali ke nje mina ingakho nje njengoba ngingalali kuyaphoqa ukuthi abantu abaclose nami funa ba understand ukuthi cha phela hayi angene wasemhlabeni mina ngowasemazulwini impilo zabantu umsebenzi wami ukuzilwa into ehlukumeza umuntu isitha kumina ngenkani kufuna ngimlwele umuntu mayisesondelile and ngiyabonga ukugcina isithembiso sami ukunika bonke abantu inamba lethi 0817 888 leka makhandakhanda more private 0817 888 se iqedeleni ke neseni nayo qedeleni ke neseni nayo bayayazi nginikezile inamba and leyo number iyo futhi ile phone engikhuluma kuyona la alenzeki iphutha ukuthi mangabe usufonile ngingabuyeli kuwena kule number alenzeki iphutha ngoba ayikho into engathi ngiyibona ngemiss call
Kuyenzeka ufone mase ngiyazibheka inkinga zakho ngithi ngibuyela kuwena sengibuya ne-feedback. Kodwa mase unomakhanda awukwazi ukufonela ukuthi hey nginenkinga la akukho inkinga ekushaya usungakhanda. Mawunomakhanda ngibonge nosuku eswazini bandla ofikile hey mfowethu lapho usengaphahluka ngakubiza Dlamini ngegama. Ngiyabonga Dlamini lapho eswazini mfowethu usukile wafika ngibonga ukuthi uthe ufika. Umsebenzi owenzayo wavele wawubona ama-client engena kuphinda phindeka. Ngiyabonga mfethu ukuthi nje ubonile umsebenzi kaMakhandakhanda masisakhuluma la abantu bayabacanga siyadlala. Ngiyabonga mfethu lapha eSwazini. So uyabona ke mangikhuluma ngendaba le kaMasoka Luvalo bafethu angifuni ukuqamba amanga kunzima ukungena kuma details ngoba umndeni wakhona awuconfirmanga. Kodwa khonto engicela ukuyicacisa between uMasoka Luvalo nonkosikazi wakhe ayiqali indaba esehambile uMasoka Luvalo, iqala indaba besaphakathi endlini. Between uMasoka Luvalo nonkosikazi wakhe indlela abaxabane ngayo bengaphakathi endlini kumele ngabe khona umuntu wafa lapha ngendlela ekuxatshane ngayo. Hey angikaze ngibone mina abantu abalwa kanje, and abantu abalwa kanje it's a rule ukuthi abantu abaxabana ngalendlela uMasoka Luvalo abexabana ngayo nonkosikazi wakhe bayahlukaniswa. Akumele bahlale ndawonye bafethu. Ezinye izinto funa sizikhulume ukuze ngelinye ilanga ngingashiyi ukuthi umuntu wesifazana ubulawe indoda noma indoda ithengelwe igebengu. Abantu abaxabana kule level ebexabana ngayo uMasoka Luvalo akumele bahlale ndawonye. Kumele kwenzekeni bahlukaniswe. Mabexabana indaba zabo bese ingenwe ngisho abantu bangaphandle. Kushuthi mase ingena abantu bangaphandle asala uleki. Ungabona uxabana nomngakho indaba zakho nomngakho sezingenwa ifamily. Ifamily endoda noma ifamily kankosikazi zayingena yaphawula ifamily ekuthandaneni kwenu, yaphawula yabe kumbono ibingekho ikamelweni mengabe kunyiswana kodwa izobe kumbona. Okwazi ukuthi lento ayisalawuleki once yangena ifamily seyiphumile endleleni. Seyiphumile endleleni. Uma ngabe kuthandwana kumele kuboniswane. Kuboniswane and makuboniswana abantu abangathandani bobabili befana bengabe ihigh indoda akabe phansi unkosikazi, maye high unkosikazi ayibe phansi indoda. Uyafuneka lo muntu ozodlala ukucontrol isimo. Lo control isimo ophansi uyena onikwa amandla, uyena ofa ngokugcina. Lo high ufa kuqala makufiwa. Buza noma ubani. O high no phansi lo phansi uyaphuza ukufa. Lo high uyashesha ukufa. Uyashesha ukufa. Ngoba njengoba ephansi lo amandla wonke athemba yena ngoba awubanga umsindo. Kodwa abe plana kodwa. Lo phezulu kodwa makuzoba indoda iphezulu, umfazi uphezulu, ayikho lonto noma ngayiyeka rubbish into yenza fuck off. Iyekeni. Ufuna usibukisa amanyala. Ufuna usibukisana amanyala. Ukuthi usibani semshayisi usibani seboshiwe mangabe nje ukuthi unoma afuna nifike kum ngizonibheka mina mase ngiyabotha lo high lo phansi ngaphandle nje kwanani khona into elawulwa ngokuthi abantu umuntu eqinisa ukuthi hayi makoti ihlonipha indoda communicator nomakoti, that's it. Aqali ngokuthatha amasayidi madoda. So lapha kaMasoka Luvalo indaba yakhona was too complicated because impi esuke ngaphakathi ize ya affect ngisho ingane. Umndeni kaMasoka Luvalo uyayazi into engikhuluma ngayo. Abakankosikazi kaMasoka Luvalo bayayazi lempi engikhuluma ngayo. Umndeni wakaMasoka uyayazi lento, umndeni wankosikazi uyayazi lento. Kuyaye bahlukaniswe. Kodwa ngoba bahlala ndawonye kunengane, uMasoka Luvalo kwase kwenzakalana wasethatha isinqumo sokubaleka kahle uMasoka Luvalo ube yigwala ke yena kodwa wenze right ngoba ekugcineni akufanga muntu. Sokubaleka ubengabaleka aye kamakhelwane, ubengabaleka aye ehlobweni, ubengabaleka aye noma yikuphi, kodwa umehluko uthe bebaleka wabaleka waya enyangeni ewilling ukumlalela isayidi lakhe waseyohlala nayo ke. Unkosikazi wahlala naye waqale wangamncenga inkathi ebalekile. Kuthe makuhamba isikhathi wabona unkosikazi hayibo ngihleli ngedwa, uhambe nomnyeni wami, uhambe nemoto, uhambe nemali, yonke into ezikhala kahle usezidla nenyanga. Savuka isikhwele wathi sengifuna indoda yami.
akumele kuqale ngokufuna indoda kumele kuqale ngani ngokuyithembisa indoda ukuthi ngiright ngirong ngo1 no2 no3 no4 nendoda ithi hayi nami ngimenzile urong ngo1 no2 no4 to hayi buyele ekhaya baba izwa nje ubaba ozobizwa kanje kubuyele ekhaya baba ubaba ovela abaleke nje naye yabo kunako ukuba isithidana lapho ngeke ulayithe kahle vele ubaleka kanje wase yabaleka ngoba umthetho abantu abavamisa ukubaleka abantu besifazane kodwa kule game kuvele kwabaleka indoda yayaphi indoda yaya kocasha le ndoda ayithwetshuliwe lapha enyangeni icasheleni icashela inkinga zasemzini wayo mawuvele wena uthi indoda hamba kwakho yingoba usho lokho ngoba awuzazi inkinga ezilapha kanti indoda kumele enzeni umama before umama aye redwini before umama aye emaphepheni kumele ahlabe ucingo enze sure ukuthi uyayithola indoda yakhe bese evuma amaphutha akhe ngoba uyawazi amaphutha akhe umama axolise endodeni yakhe nendoda bese iyaxolisa bese enzana umama ayibonge le yanyanga ukuthi sithe masingazwene nobaba kabani wena wamthatha wasifamalela yena kusuka manje wena nyanga usufana nomzali wethu ngoba ukwazile ukufukamela nala bese yabuya umkhwenyana seniyazi ukuthi mangabe ninenkinga senizobika kuloya muntu ngoba ukwazi ukubalekela khona angazi mafethu noma nizongizwa noma nizongangizwa as a result ngoba kunenkinga even umndeni wakamasoka awuxhumene kahle nomakoti uyabo shuthi bengabe kuthiwa kabuya ubaba ifana ngelinye ilanga umaleme beka ispeech sakhe ethi ngiyakuzwa mama wini uthi angibuyele ku-ANC kodwa njengoba i-ANC ixabana yodwa uthi angibuyele kiphi i-ANC ngoba mangabe umuntu uthi akabuyele aqinisekise yonke into isisekli mfethu bengabe umakoti wakho ekubalekelile ngoba uchithile uyindoda musu kuvela umbuyise as if ubuhlungu abuye enhlizweni qala uxolise kumuntu wakho baby mfethu ngiyahlambuluka nama ngazi ngichithe kanjani ngimbone lo muntu angazi nami kuvele kwathi nje zwi ngabona sengiqabulana nalo muntu angazi kanjani nami ngiyasola khona inkinga enginayo uya understand athi umuntu wakhe ngoba uyavuma ukuthi ngampela uyenzile kodwa ke leli dimo elingenayo uzibone sewulapha angizwani nalo uya understand lonto izokwenza ukuthi umuntu wakho athi nobe kuxolela but ukuxolela based ekuthenini uqale walungisa iphutha ungaxolelwa kanti iphutha elidina loya alilungisiwe lungisa iphutha bese uyaxolisa lungisa iphutha bese uyaxolisa ungasho ukuthi ngixolele phela kanti iphutha ulungisile lento embalekisile umngakho lento eyibalekisile indoda yakho ilungise before uthi ayibuye tshela wonke umuntu cela wonke umuntu manje into eshaya abantu umuntu uthi umfazi wakhe ehamba athi ngihanjiswe ukuthi uqonywe kakhulu baba uyabe indoda iyamlandela umfazi hayibuye emzini wakho nani baba labantu abangenze ngakushiya uqonywa kakhulu uthini ngokuqonywa hayi mkambuya ngiyakuthanda sashada safunga nani cha ukufunga kunankinga ngalo kuqonywa kwenza uthini kanti indoda ayithini mkami ngilenzile iphutha ngokuqonywa istage engidlule kusona kodwa ngiyakuthembisa from now up onward ngeke ngiphinde ngiyenze lento umfazi ubuya ngoba sekukhona isisekelo esisha abakhela phezulu kwaso hayi kodwa buya kwakho ayenziwa le nto uba nje uqotsheni yabo ayenziwa le nto so that is why ngithi ake ngiyibeke le ndaba le ni understand bafowethu ukuthi wonke ama families anenkinga kodwa khona inkinga ezingasalawuleki omunye umuntu uyabaleka yekubo omunye umuntu uyabaleka emzini aye kubangani omunye umuntu uyabaleka emzini aye flatini omunye umuntu uyabaleka emzini ayohlala phakathi emjondolo omunye umuntu uyabaleka emzini aye eshendini omunye uyabaleka emzini ayohlala kumfundisi abaleke umuntu kubo ayohlala esontweni kuyenzeka hayi ukuthi isonto lithwebulile ngoba ubalekele kulona indawo oyibone iphephile ukuthi iyakwazi ukulalela omunye abaleka ayohlala endodini kuyenzeka balekile kubo akabafuni ababona abantu bakubo uhleli kuphi kodwa uhleli endodini kuyenzeka it's happening umahluko umasoka luvalo ubaleke wayenyangini yabo manje umama ngoba yena manje usefuna ukuyiwina impi ingakho yena uyifuna ukuyiwina ngokulwa still hayi ukuthi lanyanga imthwebulile lana ngayinawo amandla okuthwebula hayi ingane kakhulu ayinawo amandla okuthwebula hayi nawo amandla okuthwebula hayi nawo amandla okuthwebula ayisebenzi ngokuthwebula yabo into engayenza ingasebenza ngokuzama ukusiza abantu kodwa hayi ngokuthwebula hayi kwazi ukuthwebula mawuthi uthwebulile uyinika nje credit engekho futhi engayideserve yabo all right ngoba vele ziningi imemezelo engizokuza nazo
bengithi angicacise le sengizobuya ke manje very sober. Sengizobuya ngomgqibelo ke manje. Khona isimemezelo engifuna ukusenza, khona umcimbi omkhulu ozoba khona la eThekwini, kodwa ngifuna ukusenza kahle ngomgqibelo. Yabo, mase ngikhuluma nendaba le kade Jaysibu ngeke ngisahlehla ngomgqibelo. Okwamanje base ngichazile sahamba isikhathi kuyophela ihour kanti ngiyosebenza. Le kade Jaysibu nokukotela izihlahla ukuthi ngempela izihlahla zikotela elwani kangaka, usibamba isihlahla aza sikonkoshele uNkulunkulu wami azacamele kusona lale ubone ukuthi ayibo uyazi mhlawumbe ingqondo enye ithi nango owakwami lo ubone ukuthi kanti kwenzakalani emhlabeni madoda asikokotela isihlahla bese kuthiwa nathi asikokoshele. Hug the tree. Hayi ngeke sakhe wedwa. Kodwa ngizoyingena kuma details ukuthi sihagelwani ukusholoni lokho why pho. Ngoba lento hayi ijule kakhulu. Igama kuphaka isibongo wanza bathi ngikambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini bani. Umfana mncane kuphisibiza abafakazana ngothi olodwa lamentshise ithuluza ngahambi nalo ngilifice ensimini ukhumbule ukuthi amuxakele kuzoshuba kusangenzeka noma yini. Ngumafafu ke njengete ngabane ngunogwatsho bhatsha ayikhulile ngumfuka amakhanda khanda mina. Yabo. So ngiyacela ukuthi abantu ke mawudinga umakhanda ungasabi 0798130260 ukingibhaka lo noma kuthiwa mfethu ulalwa isilwane noma kuthiwa bakuthumela ngezilwane noma kuthiwa bakuthumela ngalezi ezihambayo ngeke sisondele bengabe unomakhanda. Ngiyabonga nje kulaba esebena ama testimonials kodwa bona bebuye ngathi yasabe ukuthi hayibo why ngiphuphumuza unkanko wamanzi ingoba sikhi isilwane esifishane esingajomba amanzi. Ngeke baba noma kuthiwa uphushwa ngemkhovu awadabuli kumakhanda awadabuli kubalekile nje ube nawo noma kuthiwa khona abantu abakuvale bathi amathenda akho amabhizinisi akho ndikazayo phambili bekuvala ngomuthi khohlwa baba khohlwa. So idabula leyo nto wena nje ukuzwiba noma kuthiwa umshado uyabhidlika fika soxoxa ngizosoqala siulungise ngamazwi nje umshado wakho mase siulungisa ngomakhanda vele kuhlangana ukuthi thaqa. Thank you very much. Bye bye.